biga. Umwaka mmoja shilingi 7 mkulia. Mimi nimewaambia leo msikuje kulia. Next year utapata shilingi 7. Wachana na hii 12 mmepata hapa. Manake kile factory aiga chachangete kibese. Kile factory garuki bese Kenya ngima. Toro sio muriro unuko mwisa maje hydro power. Kile factory yanzo manerote sananye garuki yanzo ejiri chabo iko. Abantu bari bakamera okore. Bese ikichonspi wakaira soho wakarosia amuriro kwa maje soho. Ituwana ko kutumia Kenya power bari batumia umuriro kwa maji. Mwende katika mwini. Yes. And then we have people who are to represent the car. Wakani kwa tebanga, na ichibese chetu kwa tangeti chia maji umuriro kwa maji. Na ichi achiete. Ya kowa nero yoka ya nyoreta kamurira kama ya maji. Na kiuru chebe ya wete 22. Lakini musijali. Yo vitu yote tunaenda kuangalia over mombo wetu naro eka 2000 muma ito abari muma ito 2000 acres mboro ozemboi over mombo kwa wane tubu mondo taba ngene over mombo kwa wane tubu kare. Hiyo ndio maswali tunaenda kuuliza. Ikiuliza hivyo nauliza vibaya kweli? Omurimi owatore cyari mambia nonyine cyo kari kogenda aho korere cyari mambirimi narero kwibere kibese gato gato narero kwibere kibese nonya sana kwa pirumuni hapana. Na mimi nitaendelea kuongea hiyo maneno, hakuna mtu atanitisha. Nitauliza hiyo maswali iwe hapa, iwe bunge, iwe pengine mahali. Wiki moja na investigation ianza. Investigation ule itashika ishike. Wajira mwanai. Nirangara iga hukumu ni iga tubarambu ya chire. Aya tindara yoko boina. Tibaji. Ori ya chikara wasabimwa. Akwani kuliti. Kote wana iga. Ori chikara wasabimwa kiranga itinjere. Ebe toka tire mugambi. Majega toka na public participation. Turiko na guchikuganya ko yuko kurwaria yechi parechi omugambi gurere chairman ya rotse agia sitara abishikwa ora na into tuna kumutainga kumugambi rosi parechi lakini no montomia abiro montomia yabona na ene ma baisa Fred Matiani sasa umwana wane oize ko ndigererie kiongo tiro naro ndigererie kiongo tiro batuwe kaini tio mongino yo mwana yo mwabe Kenya ate no yeru mwana mitabu kaini. Thank you so much bono tigato korega gite asegenjo naro rire His Excellency Dr. Fred Matiani asikire bikirije ayede ko kwa baba kiri buibere amubekira yemo cyabere kiri wirenga irengo ko beka naye irengo beka nderu bujana eri buya mo ngina gitena